Waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA, il-kelliem ewlieni laburista tat-turiżmu Gavin Gulija qal li gvern ġdid se jaħdem biex l-operaturi fit-turiżmu jagħmlu biżżejjed profitti u jinvestu aktar fil-prodott tagħhom biex jibqgħu kompetittivi. F'din id-direzzjoni gvern ġdid se jkun qed iraħħas il-kontijiet tad-dawl, roħs li mhux se jkun wieħed kosmetiku. I mean, that goes a little bit in the direction of answering your question by how much. The reduction will be commensurate to the sustainability needs of the industry. Gvern ġdid jagħti priorità lill-aċċessibilità permezz ta' żieda fir-rotot u eventwalment fis-seat capacity. Dan billi jagħti l-attenzjoni meħtieġa lil ċertu swieq li minnhom jistgħu jiġu aktar turisti f'pajjiżna. Matul il-laqgħa ċermen tal-Air Malta Louis Farrugia tkellem dwar kif l-Air Malta m'għandha l-ebda żloħra ħlief li tibda tagħmel il-profitti. Qal li l-Air Malta ma tistax tirċievi iktar għajnuna mill-istat għall-10 snin li ġejjin u l-uniku mod ta' kif tkun tista' tespandi huwa b'intervent mis-settur privat. Il-President tal-MHRA Tony Zara appella mill-ġdid lill-Gvern għal roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Here I must again ask government to reduce the level of our energy costs. Żied li Lukandira qed iħallsu għall-ineffiċjenza tal-Ena Malta u bitweġiba l-dikjarazzjoni tal-Ministru tat-Turiżmu Mario De Marco li qal li l-Gvern ma żidx it-taxxi fit-turiżmu, Tony Zara fakkar kif il-vet f'dan il-qasam żdiedet minn 5% għal 7%. Tax, what mean you haven't raised tax? From 5% it's gone to 7% tax.